sinsigenda shaka kuyagirira naje uganje birananira gusobanukirwa ndazi kungena neze sinzikari ibitero sinzikari iki ariko gusa ararenze ntituzi ingene bizogenda muje kwa muganga barapimye barakora ibyo bashoboye nta cyambere na mbere kwanza karibu ariho muhira ego kandi urakoze kuba mwaje kuturamutsa kuko ni by'amahirwe ko nta n'inshuti zigera zihonera ngaha ahubwo kuba muje n'ukuri imana irameze bongera umugisha nimwabonye yuko hajya bagiye bararara bafite imana yaje bajya abantu bagenderewe kandi gute kwanza agendewe gute kubera iki nta nshuti dufise turabizi ko murabana b'imfubyi mwipangiye ariko kwipangira kwanyu ntaco vyica mu gihe bitwaye neza canke mu gihe mubandanyije guhorana n'abakristo ego hama turavuga byinshi ngiye guhamagara umurwayi muze kugira ngo turabe bishotse turamusengere ego ko urumva ntitwoshika muri kino kibanza ngo tugende uko tutamubonye zima tugire ngo tukashika ego ariko kandi namwe nko musanzwe muririmbana hamwe ntibyari kurira bigera iminsi yose mutaraza kumuraba nka shefu yo korali twese kuba bamaze kuza ntibari kuza ari uko turinze kugira oya birakwiye ko hari urukundo twitwararikana umwagize ikibazo tukaba twese tukigize ego ubwami Imana ishimwe ko mwaje ego ntabwo kiriya murongozi ntitwaretse kuza kumuraba kubera urwara urati yuko ijambo ry'Imana ridutegurira gukundana turema twamukunda jewe ndiko ndagira apere nahamagara nkabura ariko amuvugira rero hari n'abagize ibyo mushikiwe ingorane yahuye natwe aca aratinya kubimbarira aca avuga ati azoza abishikire mu rw'abarongozi ababwire uko bimeze ntaco ko twashitse nta kibazo twashitse nta ngorane turizera ko tumenya ko bimeze kandi hamwe no gusenga Imana ishobora gukiza inama ishobora gukora ibidasa ego burya kwizigira Imana turakomeye kwizigira abahambaye kandi mu bizigira Imana Imana imugirira neza cyane sa marongo kari zitembana habaye iki sa doga doga Nimeni yicara ikanacu ikayicara yacu sawa none hewe sa kari none ni Rusina ni Kibyimba cyane Rusyo bateretse murongo reka tubanze meme byamutamye ryari ibintu byatawe yagwaye iryari bimaze igihe kingana gute agwaye gutya ego biriko birakuza amezi 6 ego hama twarashoboye kumutwara kwa muganga ego batubwiye ngo ari umugenzi kandi muri umwana baramubonye kari ari kumeza natwe tugere byagenze abaganga batubwira ati ibindi cy'Imana izokora ngo nimba zobyara ngo nimba bizogenda gute twebwe dusabira cy'Imana izokora kari nibyo uri kumeza none iyo ari umukobwa twari kubona wenda yiteye none tukubaza none wenda yiteye niyo kumwe Imana azohava cyane ndabi twese tunokubereka ubureme kirapfe shana kuri ntiborohewe kabisa gusa none mukama wanje none inda
none bashiki abashiki ego burya ko ababyeyi b'ingenzi babera ariko n'abamera umva ikintu cyose ashaka kurya ashaka kukigikora yaragenda no wireko yabona basindi parire sidakaho umukozi w'Imana ibyago biraza umuntu aba numva ibintu bitoroshe none n'amarozi nibiki none nka uwo gusengera gute ari nkaho n'umukozi w'Imana wo gusengera gute kayi ho urukira kurute urazi biragusa umviriza jewe cyo mbona meme nta kintu mbona no gufasha kuko niba ari umwana ari mu nda nesenge avuke nesenga yonge nesenga reka turindire igihe cyacu cyose bibaho ikintu cyose musizuba ibisigaye cyacu rero kimwe gusa wibungenge neza gusa reka mbwira icyo nagufashije hama uze kuraba icyo wifashisha twari gufaranga dukeya uza kuraba murabe icyo kwifashisha niba umugurira akantu azarashaka ndaza ababyeyi batumena twishe izi mbaraga ziratangaje kuba no gukorera Imana niryo rya mbere mbonye ibintu nk'ibi nabyo vrema nararindira kuva mu buto bwanjye gukorera Imana kari ibuka ariko twaraturirimba indirimbo zihanura abandi we nawe byagenze gute ego sinzire cyane ndabashimiye kuba mufashije biraretse no kuvuga burya twega nta nshuti dufise inshuti zaradutaye tubayeho kugereka imfubyi kugira dufungure bica kure ariko mwebwe abagira neza Imana irungitse Imana ibahezagire ibasubiriza aho mwakuye ni kuri kuba mutugendeye Imana ibihanura kuvugisha Mani bahe kwihangana kandi mani bahe kunesha urugamba y'intambara hamakariri mani kongera inkomezi zo kwibungenga simani ngendo namusenga reka tumuhagurutse ndabona biramugora ushyire mu cyumba amace ndabaherekeye kuko niyo bashobora ngo baherekeye umukozi w'Imana dusohoke umujane no kwimana nenga ribungenze kandi ibyo reka nta kinyoma kirimo ntubona ko bigaragara imbere arahazi tumve ku mwanya toka aje ndiruhiye oya kabiriga ntucurakara sibyo bazi ko bagushinyagurira ko umubyeyi wawe kandi umukozi w'Imana kuba kugira icyo cyaha oya siwe kujya kuri ntubona ko ari babiri bene ngo woruha umuroho wowe ariko bigenda kigenda ndiruka wasanga ashitse bataratangura yona ibirato bidahanaguye odi ariko odi karibu nabonye none rega niko nditegura bujyanye na kera gusenga hama ikingenza sikindi mama we ntihari noneho kutubaza wanze cyane na mbere mungenza muramutse umuntu musabire kwe kwitanga mu kitu kimbona hagere kumushira mwakambira ati bisawa umeze neza nje nakugura mutaje nyine wakunda nje kwanza siki wawe so wali gutangura kundana ugiye kugenza wasi hama mama we ntihari oya si ha none ko yambwiye ngo ni hacamo amunyegeje namunyegeje cyondo mfite mu gitondo usanga abo batari sinzanaziduke cyondo ndiko nditegura ngo manigire gusenga si niyo mpamvu bagenda kwa n'umwanya nkaharira umwanya urakubona muri sero no kwafira kwisi cyondo atari karakora sivuduko uze yuko mama wawe yamoye mutari wanje wirengarenga mama mushatsi nawe n'umuntu hewe sindiko ndakina ubona cyane ko ndakina jewe sindiko ndakina none ndikubwira ngo mama wanje n'umwanya nanze akaba atatonda zindi
ushaka kubimenya sibyo bikakubwira niba mwaragopesha reka barera cyuza se n'umugore vuga basi ni bombi basi reka nikujya gushika ushaka basi jewe ibyo simba ngiye kubimenya sibyo niba yewe warajya wara muhaye mahera niba yagitsiki ibyo n'ubwira kutakwibwira jewe none jewe yahaye oya basi ndetse niko ndabigenza ngo babiriza amagaciro no gusenga uko vuga nk'igende basi jewe none wowe ugira basi yagiye he basi none njye sinzi yo yagiye none nshaka nakubwire ko sindi kuvuga ikintu cyumvika sinzi yo yagiye agasanga kibaza nanje mujyamadika muraraba mujyamadikaha inga muteka aho aho uyu mwana w'icyumba kibaho cyo gucuranga ngaha bisawa nigire nimusigara ngaho mu nzu amagenda kureke nigire aho kongereka gusanga kubera ko wewe mana yarishimya wewe nani wikwishimya mubyo byacu inzozi wawe mbega kubaze gasha keza we duhagarare kwanza hahagutse urabona ko ngaha duhagarare ngaha ngira neza yuko we umugenzi wawe wa kera arashobora kurwara akaremba ntuze kumuraba ahubwo mbega merewe gute ona kurya umwumva niko ameze niba ushaka kumubona neza ingene amerewe uraza muhira kandi nyine urabivuga uri seriyezi reka nakubaze ubuzima bwo batabwiye mufise aho nyine muricaye muratekereje mwe nanikintu mwiyumvira mwe shatse kumbwira iki reka ndakubaze ukindi iwanyu urazunguruka cyangwa muzunguruka yisa mbwira neza ushatse kumbwira iki wewe aho nyine muricaye musaza wanyu afise inda mbega umuhungu aratwaye aho mugende muzi ko ari ingaruka nziza inyuma y'ibyo oya none ndakubaze ndakubaze tubonye ibintu vyiyadukije twabizibira gute oho bwiza namanya nkagutana ntudagenda urashaka kuniza amatwi mutubwire amatwi nayo ndakubwira icyo utazi nayagukijije sinzi nkawe icyo utazi iryanda musaza wafise uranyumva shaka unyumve neza kugira ngo mu nyuma ntutuze kandi ugaruka kuvuga ibikini bikigo keza iryanda musaza wafise niyo yanteye nanjye ikintu garuka nari sitaneze aho nyine muricaye yagiye aranteye inda jewe keza kukoresha nguma nicaye ngo ndatwaye inda agaca nanyihaka jewe nsobatse jewe keza uwo ndiwe yaragiye arayintera arataryohewe ndayimuha mu nyuma aca aranyihaka yanze ko zishegera kwicara negereze ngo banteye inda jewe ko nanjye naragenda yimusubiza nawe yumva kumenya biryoshye kandi ntabyo zishaka kumbaza none ariko nzobatera ikigo we n'umurego umve gato amazina n'amazi ndakubaza none wewe uremwe muki aho uri shetani kugira ngo shetani wari ngo burya barikendera ni wewe ivyo ntiwari kubaza jewe ni wewe none ukora iki na shetani ivyo uri kubaza musaza wawe umwe agana atera inda kuko agaca bihakana jewe simenye burya muzonye butari muzi burya nivyo wakoze shetani ntabwo ari muzi uri kivoma ndayemera mutamagara n'udutera jewe keza ushobora kugaruka uzamubwira ko yatuka imbere yawe umve keza ndakubwira wowe wari umuhinga urakora umuhinga ahingura uwundi kumbe kama unao mama yo kumbe oh man sawa tatu kwa tatu bamubona yo mwanamke bega mungu marabikora akamana kugira ngo bango ndikora umunegeka ngo jewe unaungana none nawe ngomwe nikishamba nyako ya byumve
Ndekurangiza kwa. Isa, atkwamye umerewe nabi ko Imana namutumye. Bakumanisi ni kuri. Namutumye kuko Imana. Yoma. Wambye ngo sindagufatira nawe uhamuhaduka gute? Uhaduka gute? Wewe uje ibikiro. No mbona jewe hali maboko. Kano mbona. Okay, sister. When I will give you those, you might want to come out. Yo. Numpane mi yo mvomo twela oyo. Yo. None mutire koneje kagatorero kawe none ubone kurangarira yaruza cyangwa ngo mashika baba ereka muchina ndio uhafuke bagaruke changu cyane nikakufikira yo meme koresha mwanya na timinga uri mubi iro tena mtani kwenye amgira tingwa telefoni ziko yafuya na niza kuiti Meja ni omenya jewe yimbari biseke Ashuno mukobwa witira stars ubona baba basiga baca mwire Ini mumazi. Hai mwanamke. Chanzo. Alo mwanachira ngo. Wewe unaanza kusengera benshi nanje tunasengera benshi twese. Hawe bigera segera. nta muntu ndasenge mugabo nibasenga igitangaza cy'Imana cyokoreka indikayo Ya, sawa na twashike tuwa. alipo baba ngo n'umutu kandi teri kuramu yemeruka ngani yangana guca ngomba ndacahe ntabwo ndamenya bose umenya ko kakutimike barasukume baramujanye muri ecography baramutora kwa Linda cyane nikibyimba kirimo Linda ibyo byose twarabikunze basanga Linda kandi urabona yatambuye ari nto Linda nabya watwaririza nabya yatwaririza Yesu abamukoze ego Imana ishimwe ko amajewe nari umuhungu yikundi utwana tukiri duto wari umuntu wikundira utwana tukiri duto amaduza abateye mwigire nawe urayabona ego nawe ukagomba turakunda na bya nabi nyene mugabo nagakunda ego ujya n'akagenga gasakandaza kabushuti imwe none nabaye ngowe nzanumva yuko n'abaganga burya kumbe iyi nda ufise wayiteye umwana w'umukobwa nawe cyangwa bita double umva ari aha musikangiye niba yumve kubimbaye amakozi ego Jake yari twahuye n'uyu mukobwa arahagarika arabibwira neza kuko iyi nda ariko arabibwira umviriza
cyangwa ndabahese ni arabwamuye yapfuye nyine kandi izina rya Yesu. Tekana niyapfuye oya arakira na cyaba arakira tekana usanga none tekana wasanga uko ariko inda zifata abagabo ndabizi ababyeyi banje baragiye umusaza batarapfuye ubu nisigaranye njyewe jyenyine none nzogibaho gute meme umva nakubwiye meme imana ntabwo iherereza urubanza ku utarufise imana ntiginguriye imana ntigiturire aje kuvuga yuko yikundira utwana tw'udukobwa tukiri duto yarashaniranya nta n'umuzi yuko atoba arateye n'abandi inda zitandukanye akazihakana yarabikoze nawe urabizi sawa uyu munsi ibi akoze ibi bimubayeko ni ingaruka ni umwimbu w'ibyo yarimye sawa umva nakubwire ikintu kibabaje ni uko naje ngaha umukozi w'imana ndabafasha ariko ntiyigeze yiyumvira kwatura ariko aje kwatura ageze ku karima ageze ku mfiro kubera ko abonye ko agira kubera ko abantu bameze gutya abantu benshi batakaza amahirwe yo kwatura hakika yo kwatura bigishoboka ukatura ibyaha bimwe ugenderamo umva nakubwira Yesu ataraza urupfu rurashobora kuza kandi koko ruzagaturumbuka rero ibi bibaye nibyo yakoze ikibabaje ni uko yatura ari ku mfiro abantu bakwiye kwihana bakatura bagaca bugufi hakirikana bagasaba Imana imbabazi nanje ngira ntature kuzinzo wawe nawe urafise ibyo watura nawe urafise abo wayiteye urafise abo wateye hari ibyo mbona bihana oya si ibyo mukozi w'Imana buke umukobwa yamuteye inda buke nanje munguye naramwicishije izina rya Yesu wagize iki narihoye ujya uwo mukobwa yamushize kwiyonda naraciye aho yaciye nanje ndamwicisha bivuga ngo umusaza we yamuteye inda nawe musubiza ko akubwira ko yamuteye yamusubije nawe ushinga umwica urugo rwanyu no none umva nakubwiye meme umva nakubwire ingero umuntu agererwako ingero umuntu agererwako abandi niyo nawe agererwako impamvu ushobora gusanga musaza wawe wapfuye ni uko nawe uwo mukobwa wamwishe kubera ko yaramaze aya mezi yose ari muzima atari bwapfa buke nije mwihekuye wihekuye kuko se wamubyaye ahubwo ikimaramari meme umva nakubwire ntibyari bikwiye ko umuntu yicira inzira cyangwa ko umuntu yirwanirira cyangwa ko umva nakubwire ikintu kibabaje iyi minsi ikintu kibaye umukozi w'Imana abantu b'iyi minsi umuntu arakizwa kuba mungu ukamubona yambaye agakoti cyangwa yashizemo igitenge kizimbye cyangwa yambaye akaribaya cyangwa akarato akantu keza kwa mungu yari umukirisi mwiza ari mu muhema ari mu mwuka mwinshi cyane ariko ku wa mbere hajya mu bapfumu yari mu bunyabugoro bw'abarozi none abantu b'Imana barihe iki gihe ko bagenda batambikije inzira imwe ku mana y'ingenzi amaherezo naya muzotabuka none
nogenda kutubwira nanjye Imana imbabazi erega harageza shaka nanjye gupfa umva muri ubucaca handitse muri ubucaca hejuru handitse ijambo rivuga ngo niwapfa uzojahe nk'ubu wopfa apfuye agiye wakumbwira ngo yasabye imbabazi. Imana gusaba imbabazi si automatique, Imana si ikijuju. Izi mbabazi asabye imbere y'Imana ntuzi ko cyazemerwa cyangwa zitemerwa, kuko ijambo ry'Imana ngo gusaba ni ukwinginga, uringinga. Kandi umuntu amusabye imbabazi si ngombwa zingirire, ushobora kumwinginga ubwa mbere ubwa kabiri ubwa gatatu urasubiramo ndamwinginga none ndisaba imbabazi. Mwana kubwire abakristo bameze nkawe barakwiye gukizwa. Jambo ry'Imana rivuga ngo twamwe ibyamwa bigize iki bikwiranye no kwihana. Ubwiza ntitwaje muri ibi, reka ntitwicisha amajambo kubera ko yamaze kwigira. Nawe uzuza ku rushengero hama tugusengere tugusabire imbabazi. Gusa abandi bose bameze nkawe uzubwira abandi bose waho muri korale waje mu kuba by'Imana wajayo ariko ugiye kumurogesha Kwihora mu sasa ko wihoye wungutsiki wihoye nawe Imana irakwihoye wungutsiki. Abantu barakwiye kumenya yuko iyi si turi ingenzi, iyi si turi ingenzi. Urashobora kwirara ntuyirwe, urashobora kwirwa ntuyiraremo, ariko niwapfuza ujahe. Ibyo ukorera ngaha mu isi no mu rubanza bizogukurikira. Uwarangije gwiwe ariko mbaho kiracyasama, rwacu kiracyasama. Sawa, reka rero kwicisha amajambo menshi, ariko bibaye umenye yuko umuntu akwiye gukizwa bigishoboka, akanya kakihari jambo ribavuga ngo nitondere uhora bigishoboka kwabonwa nitumwamaze akiri hafi. Biva ngo hari umunsi tuzomubona bikuru, hari umunsi azoba yamaze kuva ku ntebe y'imbabazi. Ico gihe nta mbabazi ziba zikihari. Mukozi w'Imana reka tumuterure nitugira gute, tumuterure tumujane amatura tumusuzokane hanze, turebe abamudufasha mujane muri morgue kubera nta kundi vuga rega harimo babiri ndetse bamushobora ibaza baramupasurisha karere narakizwa naratinye ibiziga mugabo rero banarampaye kurinda